Zasha wathi uyavula sangena wathi uzivalela sesingaphakathi sisonke-ke manje kunjani-ke mangabe kunje ngithi ubuzwe mina umsolo nginacala njengomsakazi ongathathi ihlangothi kodwa nsuku zaselokhu bahlezi bembeka amabala nezici bethi umsakazi ocimene nomculo mangabe sithi siyabusi imuphi lo mculo esichimene kule channel bafike bamkhombe ngapha e-east baphinde bamkhombe ngapha e-west bamkhombe ngapha e-east baphinde bamkhombe ngapha e-west kuze kube namhlanje impendulo asikayitholi ingakho namanje sisabuza ukuthi imuphi lo msakazi esichimenayo kwasigade kwenzekayo ngoba lezo ndaba zazi thina zafika nawe mbukelo ubuya le ngaphesha komfula wafika lapha kule channel esihleli ngokuthula wasixubela indaba wasixova wasiqeda kodwa ke sisekhona ke lana nje sisenza wona umsebenzi wethu ukuqhubela indaba zikamaskandi ehamba phambili neshisa ngoba leshona ilingenazo indaba zalo lapha endemeni kamaskandi usuku nosuku liziyakhala namhlanje ke uzilethele usibonisa ucela uhlwa kwambeje phansi eCrosscop ngomaphumulo kwayindaba yekhalamanzi lapha engibuya khona la kwasigade kwenzekayo nje ngikhona ngoba nakho ngizama ukuya ngasethunjini kodwa ke angikho lapho bafethu indaba engiyiphethe ngempela namhlanje iyona le engithe nje highlight kuyo ngesihloko ngenhloso ukuthi ngikunike umqondo ukuthi ngabe siphetheni osukwini la namhlanje mangabe ke uvule le video cha sarisuhlala mfowethu ungadluli usubscribe nithi ubunga usubscribe ufane nezinye izingane ezisithathe zelapha phansi sasikhuphula sasibekele phezulu kumanje siyaqhubeka sibheke phambili soze sivinjwe yilo ulwandle sibonga futhi abase Eastern Cape ngokuthi basupportile kakhulu kule channel sibona lapha kuma comment section mangabe be comment uthi hayi lo muntu lolu limi lo ngapha koGqebeha olangapha koCofa imvaba olangapha koMthatha olangapha koQunu bantu bakuthi ndiyabulela gqithi ngesupport yethu nyweni enisipha yona ndiyabulela kakhulu bantu bakuthi injalo ke bafowethu indaba ilapho engikhona namhlanje la esikhona ukuthi sizokhuluma ngensizwa lapha phambili uMthandeni Manqele uKhuzani Mpungose nabaculi abasafufusa lapha endemeni kaMaskandi angeke ngibabize ngamavukane ngoba ngabe ngiyawehlisa izinga abakulona abanye balabaculi imisebenzi yabo iseyabakhipha emavukaneni izibe basha so angikwazi ukusebenzisa lelo gama collectively kubaculi abasha so ngithi nje abaculi abasafufusa ngicela ukuthi ngibongise insizwa embili uKhuzani Mpungose noMthandeni Manqele lezi ansizwa sezidlale elikhulu iqhaza lapha endimeni kaMaskandi ngokuthi zibamba umaskandi ziuthi ngqi umaskandi unjena nje ungazo zombili zezinsizwa ngisho ngoba abalandeli bahlukene kabili lapha endimeni kaMaskandi khona bakaMthandeni igcomele Manqele khona bakhuzane Mpungose abanye abafuni nokuyiveza bangakulephi leli side ikakhulukazi laba bathi nabo banoqhawe labo kuphinde kube abaculi bakaMaskandi kwabona abaculi bakaMaskandi bangabalandeli balabafana bobabili kodwa abafuna ukuveza bathi iqekelele ubabona lapha enkundleni zokuxhumana nje mangabe bekhuluma izinto abayiveza ngoba njengamanje abaculi bakaMaskandi sibalandana lapha enkundleni zokuxhumana so lezi insizwa zombili zophethe uMaskandi kanje omunye ungapha omunye ungapha kungabe ukuthi wena uhamba naziphi kwenye ikathika abanye abantu abafuna ukuveza so lezi insizwa zombili zeuphethe uMaskandi ngokubambisana kanje lento esibona yenzeka phakathi kwabo bobabili thina sithatha njengentembi iyona kanye lento enza ukuthi uMaskandi ube lilizinga elikona ngoba mengase mhlawumbe iphele lento eqhubeka ngaphansi kwabo uMaskandi ungabhora ungehlelwa isasasa njengoba unesasasa elingaka nje ngibabonga nje labafana ngenxa yokuthi ngitheme ngabe ngithula ngewumhlaziyi noma umlandeli omdala lapha endemeni kaMaskandi kathula ngayibuka lento ngathi yabona lezi insizwa zombili njengoba nje ziqhwakela esicongcweni ngizombili lapha endemeni kaMaskandi kodwa kahle kumele ngabe sezahosha izinyawo lapha endemeni kaMaskandi seziyayihudula nje noma zikho endemeni noma omunye wabo kwamculo lowo mhlambe useyawushalazela nje usawuyeka ngoba nina ngithanda ngikutshele uyabona lesikhathi esikusona njengamanje somculo kaMaskandi isikhathi lesi esibuswa ilabaculi abasafika laba kade bizwa ngamavukane ngo2020 kanje kuza nganeno labo bafana kade bizwa ngamavukane ibona kanye ke manje abasebe uphethe uMaskandi thana ngutshele angithi uyabona abaculi abafike noMthandeni Manqele ngeminyaka yo2020 kuza yo2010 kuza nganeno emva komgqumeni emva kwamtshengiseni labo baculi njengamanje akucace ngabo lapha endimeni kaMaskandi ngekusasa labo ukuthi ngabe besekho endimeni bayawuyeka yini kwenzakalani abanye babo ubona ngoba sebekhujuzwa abalandeli ukuthi hey wendoda umculi sikhona uyiqhawe lethu enza phela silinde ialbum nabo abanye abaculi baya release wena kuthini nga umculi ayihuduleke aye e-studio ayoshaya le one album kuthuleke
kanjalo. Yini na ingenxa ukuthi njengamanje abantu abaphethe umaskandi laba bafana kade sibabiza ngamavukana ngo-2020. Laba bacula bafike kanye noMthandeni noKhuzani ngalesi sikhathi. Ikusasa labo alicaca lapha endemeni kaMaskandi. Angeke ngibize igama lomculi ngoba ngifuna ukuthi nginyathele amakhona iqhawe elithile. Hlezi iqhawe lakho bese ugcina uphathi kabi bese ugcina nawe uphendula lapha ukabi la elokhunjani kwi-comment section. So labaculi ke okuyibona abaphethe umaskandi laba kade sibabiza ngamavukana njengamanje abaculi okuyibona abaphethe umaskandi ngibala khona oLimit, ngibale oMjabulisi, ngibale oNkosi yamagcukana, oduma kahle, ngibale lapha oMzukulu. Yilabo baculi esikhuluma nje namanje kuDisemba, yibo kanye abajabulisa isizwe sika maskandi, ibona kanye abajabulisa amabhinqa umhlaba wonke jikelele. Amaqhawe lawe kade sithi sigabe ngawo kade kuyiwona begcalisa izinkundla lapha kompucuze kumabe kunempucuzeko kuyibona bayode befike bethi njengamanje labo baculi ikusasa labo licaci liyafiphabala licendezelwe labafana abasha abafikayo. Kodwa uMthandeni igcumilisha umfoka Manqele noKhuzani Mpungose bamile basentabeni. Yini na laba bafana bobabili bafethu ngibabonga kanjena nje bayizinsizwa labafana kuvuma idlozi lazo lezi ansizwa zombili uthi namanje zisamile njengoba zimile futhi akekho ke umculi omelana nabo noma uthi yazama ukumelana nabo kube khona isadi likushayayo ungathi uzama ufesana noKhuzani isadi likaKhuzani lizokushaya uzoluza support eningi ngabe balande baKhuzani wathi ukwenza lokho uMthandeni wathi uzama ukuvakisa igcomelisha umfoka Manqele abalande begcwama uzolahlekelwa isupport futhi kubone ube lose. So nje lesantsizo zombili zophethe umaskandi kanje yize abafana abancane befikile bethe qathatha futhi abalabo abafana abancane befikile nje bakhona labafana abancane abahlulayo zona lezi insizwa zombili ngengoma kodwa udumo nesasasa lihleli kuzo lezi insizwa uMthandeni ngicomesha umfoka Manqele noKhuzani umfoka Mpungose. Into ke engizoyitshela labaculi abadala laba esithi isasa labo lafiphabala lapha endemeni kaMaskandi bashawa into eyodwa, bashawa isystem yomculo njengamanje ukuthi ngabe kanjani na. Uyabona izinto zijikile impela phela nabo leziyansizwa zathi mengabe ifika lapha endemeni kaMaskandi emva ko-2020 zafica kukhona abaculi ababefana noWashele Mhlophe ababefana nezingane zoma ababefana noPhuze Khemesi noba ngabala nje ngengizwe ngibaqeda abaculi bani mebefika lezi insizwa lezi ezabaculi esithi nje manje ikusasa labo licaca abanye babe ngamagidangoma ngaphambi kwa2010 kuthi mafika u2020 kuzanene ba amaqhawe abo namhlanje ngisingabo ba amaqhawe enu. Kodwa ke njengamanje into ebashayo ukuthi le system abafika nayo bacindezela lezi yangqwele babeyificile yilena manje esibashaya ifike nalabo abafana abancane isystem entsha icindezela bona into abangazama nabaculi abadala njengamanje sithi babaculi abadala abanye baze bathola amagama athi bangamavukana amadala kumele ba-adjuste kule system yamanje ukuthi ngabe umculo umayelana nani kuculwa ngani. Nginokubaxwayisa abanye abaculi abasebenzisana nami ngasese mhlawumbe nizohamba hanibini babone ukuthi badoda awuthi mawushaya ingoma uyeke lento wenza ngazo ukuthi uculele abaculi abazali bethu njengamanje isadlula le isikhathi sokuthi sicule ngohulumeni abangalethi intuthuko, isadlula le ndaba ukuthi sicule ngingculaza, isadlula lento yokuthi sicule ngomsakazi lapha ucule ngotshathu ucule ngongizwe, leyo nto ayisasebenzi njengamanje. So bheka into eyenzeka njengamanje ukuthi ngabe abafana abancane befika nasiphi istyle. So ngicela nje ukuthi ngiphinde ngibongise ubaba alimgube inxele umfoka Ndukuzempi phansi kwamaphumulo umkhaya wami madoda osayibambe lapha endimeni oshintsha oshuni kufika le style ahambe naso. Uyakhumbula beqala undaba uzekayela ngo2014 umgube lapha waqala istyle esisha ucwe umgube waqala lapho engomeni ayithi ngiyawavuma wonke amaphutha midali bengirongo. Hawu bamthanda abantu ababesebelandela umaskandi ngaleso sikhathi batheni akwavuka ngene uMthandeni ngicomesha Manqele noKhuzani bafika baba nabalandeli babo abasha ngestyle asabafika ngaso nomgube wathi bathola abalandeli lapha. Hawu nangu umgube efike kabibo wasiyeka le style ayekade egqibana naso ngaso umgqumeni nomtshengiseni wasihoxisa leso style wangena kulesi esisha. Njengamanje alimgube uyabona abafana abancane bafikile ukuphi manje
kule yamanje ijandri kaMaskandi uhlobo umaskandi uyilo nje manje kunengoma nje ayishayo nje manje uyazizwa usikulesi simo samanje khona nje lethi ukuthi singamadoda hulumeni salwa ngomama yabona leyo ngoma leyo ngishwayezwe insimbi isimanje manje so abaculi abadala bazame nabo ukuthi ba-adjust bafethu bazame ukuthi ba-adjust ake ngithi nje ngiphakamise imfezi emnyama umfoka Khumalo uyabona le yansizwa leyana ilibambe izishisa lapha endemeni kaMaskandi kunzima impela angifuqamba manje kunzima impela ikodwa ibambile kushisa imfezi emnyama enyanga nonyaka iyakhipha konke kathi isha ama double disc ubone ukuthi ayifuni ukuhlulwa abanye abafana ayifuni ukuthi igama lalo lingaveli mekubalwa abaculi lapha endemeni kaMaskandi abaqafile ayifisi ukuthi igcine ihoxa njengodlu ubheke nje bese singasakuboni ukuthi basekhona endemeni kaMaskandi noma basekho osimomoza ocevuzile bakhona nje ngeke ngize ngibaqede abantu nje manje ngempela bangasayingeni indaba kaMaskandi ungasababoni ngisho lapha enkundleni zokuxhumana kodwa ke bengila ekutheni ngithi nje ake sibongisele zansizwa Mthandeni Manqele noKhuzani Mpungose mbukele mangabe ukwazile ukuthi ufike la esikhona njengamanje nale video ngicela ukubonga kakhulu isupport yakho noma ngabe usubscribe kodwa ngikwazi ukuthi ubusekela nokusubscribe kodwa ke asiphinde sihlangane ngamanye ama video alandelayo hleze kube khona icele sesinalo lana elizofisa ukuthi lisothola ama advice liphinde nje lizohlakala kanye nani kuyona le channel osikade kwenzekayo media production.